Dobro večer svima. Krećemo sa novom temom koju ste vi predložili, dragi gledatelji. Dakle, dobio sam jedan upit za temu kako uglazbiti pjesmu. Evo ga. I moram reći da su uvijek najbolje teme nekako baš ove koje vi predlažete. Tako da, evo, zahvaljujem za teme. I ja sam tu samo da u biti malo pomognem iz svoje neke perspektive, znači iz svojeg nekog iskustva da kažem nešto o ovoj temi. Jer vjerujem da mnogi od vas su vjerojatno već i uglazbljivali pjesme, skladali, pisali tekstove i tako dalje. I da imate neka iskustva, tako da u biti ovo je samo iz moje neke perspektive. Znači, ja ću vam sada ukratko reći evo što mislim o ovoj temi. Znači, jako je zanimljiva tema. Sad, znači, kad malo razmišljam, dakle, ako neko ide napisati neku pjesmu, recimo samo neke stihove, znači mora imati prije svega inspiraciju. I malo sam, evo ga, pričao još prije, znači sa kolegama, prijateljima i tako dalje, i u biti neki su rekli da jednostavno se moraju maknuti od svega da bi dobili neku inspiraciju. Recimo odu na neki, ajmo reći, pusti otok. To sam čuo čak situaciju da netko ode na brod, recimo. Na brod, znači na moru, negdje možda čak na otvorenom moru, neko vrijeme, možda tjedan dana, uzme si neku hranu, piće i tako dalje. I čak ne uzme ni mobitel, ništa, nego jednostavno piše pjesme. Znači, tako ima raznih iskustva, to je stvarno istinito. Znači, neko možda se zavuče u stan i jednostavno nikom se ne javlja. Sad, normalno, ako može biti u takvoj situaciji da se nikom ne javlja par dana. Znači, i uglavnom, i onda najedanput možda dođe inspiracija. Recimo, meni osobno inspiracija nekad dođe, znači ne moram je sad tražiti, nego jednostavno dođe inspiracija, ja vjerujem mnogima koji sada slušate, znači dođe tako inspiracija, u jednom trenutku, neka pjesma mi se sad vrti u uhu, vesela, brza, ovo bi moglo čak biti možda hit. I onda sjednete, recimo, zapišete ili snimite, pjevate možda na neki diktafon ili video, znači na mobitelu snimite. Dakle, sad je to kod svakoga drugačije. Ili ako ste čuli, neko piše knjigu, pa ono krene, pa znači potrga papir, pa opet krene, pa opet potrga papir. Pa recimo ako ste gledali neke filmove tako, nekim piscima, i onda bude, znači, brdo papira onako zgužvanih, znači po cijelom stanu ili kući, sad ne znam gdje živi osoba koja to, znači, piše, i uglavnom, znači, to je putem pokušaja i pogrešaka. Znači, ne vjerujem da netko sad sjedne i odmah napiše. Iako i veliki skladatelji navodno su jednostavno sjeli i pisali. Ko da je neko s njima upravlja. Ko da su bili povezani, da ima neke slušalice, sad samo pišu ono što osjete. Znači, imali su inspiracije, recimo Beethoven, Mozart i tako dalje. Znači, oni su tolike skladbe napisali, toliko Bach, recimo, i tako dalje, ovi, recimo, klasični skladatelji. Sad je tu pitanje možda kako uglazbiti pjesmu više, možda, recimo, ako imate neki tekst, pa sad na taj tekst pišete, recimo, neku melodiju. Evo, ja ću sad malo, znači, ukratko reći, to sam htio samo ispričati da treba biti neka inspiracija. Osobno, znači, znao sam nekad napisati pjesmu za 10 minuta. Jednostavno, trebali smo, znači, možda ili u školi ili recimo na poslu kao napisati neku pjesmicu za neki festival, ja sjednem, dobijem neki tekst, znači, i jednostavno zamislim, pogledam kakav je tekst veseo, tužan, i neki ritam, nabacim par akorda i onda to malo dotjeram i kroz 10-15 minuta uzmem diktafon, znači, i snimim. Čak ne moram ni pisati note, znači, u crtovlje, nego jednostavno otpjevam si malo, pazim da to sve, znači, štima i to je to. Evo ga, sad ću kratko, znači, malo nabrojati što mi je došlo ovako kad sam razmišljao o ovoj temi. Znači, ako idemo uglazbiti neku pjesmu, znači, trebamo pronaći ili napisati neki dobar tekst. Zašto je to bitno? Zato što, recimo, poslije ako slušate, recimo, ove neke skladbe pjesme na internetu, znači na YouTube, otvorite ovi naši poznati neki domaći pjevači i tako dalje, znači, kad slušate malo tekst, ne znam da li razmišljate o njemu. O čemu govore te pjesme. Danas dosta govore
Znači o ljubavi, o nekoj izgubljenoj ljubavi, o nekoj tuzi, pa onda ne znam, tako dalje. Znači obično su takve neke teme. I to recimo prolazi onda. Znači sad je jako bitna znači tema tog teksta, o čemu će govoriti, znači taj sadržaj. I dobro je da je nekako pravilno to napisano riječi, da ima neku logiku, recimo, taj tekst. Znači da se vidi o čemu priča taj tekst. Znači probajte si, to sam htio reći, malo analizirati pjesme na YouTube. Probajte malo čitati te tekstove, recimo ovih najpoznatijih pjesama. Danas ima dosta tih pjesama koje se recimo izvode po svadbama. Recimo onaj čin u crkvi, pa onda jako poznate pjesme, baš sam gledao malo milijunski pregledi, znači. Pa onda recimo kažu želim taj band, točno tu pjesmu, recimo u svatovima. I znači, onda probajte malo analizirati za početak te tekstove. I te pjesme, melodije, harmonije, vidjet ćete sad što ću tu nabrati, malo ih probajte analizirati. I da vidite kakav je naglasak recimo kad riječi se pjevaju, znači. Da li pravilno naglašavaju kad izgovarate ovako neku riječ i kad ju pjevate. Znači to je isto bitno. Znači pronaći i napisati dobar tekst. Druga stvar, utvrditi karakter. Znači u čemu taj tekst govori. Da li je tužan, da li je veseo. Znači ako je veseo tekst, znači da bi pjesma trebala biti u nekom duru, neka vesela pjesma. Znači bez veze bi bilo recimo da je veseo sadržaj, znači pjesme što se tiče teksta, a da je recimo neki mol. Iako ima i to, možda neka dela, ali znači to bi trebalo možda paziti. Neko bi možda mogao to primijetiti, pa kaže gledamo kak je to tekst, uopće ne paše sa karakterom. Znači utvrditi karakter. Onda sljedeća stvar je odrediti tempo. Da li je brzo, da li je sporo. Znači to je isto jako bitno. To je neka vizija. Nekad vam to sve skupa odmah dođe. Brzo, veselo, ova mjera. Znači melodija neka se ponavlja, neke riječi možda iste se ponavlja, ali jako zanimljivo. Tako da sad kažem, ne mora to biti znači baš ovako. Znači nekad će doći u trenutku, nekad ćete morati puno razmišljati, nekad ćete loviti taj trenutak, koliko recimo pecate ribe, ako ste kad pecali ribe, pa bacite u udicu, nekad odmah zagrize. Jedno smo brat i ja lovili ribe na Dugom otoku u Salima. I jednostavno 61 ribu smo ulovili za ne znam sad, pol sata, sat vremena. Znači bacali smo i samo smo lovili ribe. Znači sve nam se zapalo, znači oko udice, znači onaj lac i uglavnom, ali sve jednostavno su se lovile ribe. Samo smo ih stavljali u vreću i koliko god to bilo zamršeno, stalno smo ih lovili. Znači nekad je trenutak da jednostavno ribe idu jedna za drugom, a nekad bacite, nisu to bile neke ribe sad, ni velike, ni možda neke značajne, ali recimo, nekad morate čekati možda sat vremena. Kad idem vidjeti to recimo na jezeru, pa pecaju, pa bace vodicu, pa onda satima sjede, čeka. Znači, to je jednostavno taj trenutak sad kako ćete imati sreće i to. Odrediti tempo, znači brzo, sporo, i tu sam napisao i mjeru odrediti, to je isto jako bitno. Da li će biti dvodobna mjera, da li će biti trodobna mjera, neki valce možda, ili nešto jako brzo, prva, druga, ili prva, druga, treća, četvrta, prva, druga, treća, ili prva, druga, treća, znači valcer, ovo što sam spomenuo, znači to je isto jako bitno, jer će taj tempo i u biti, ta mjera će biti nekako karakteristična za tu cijelu pjesmu. Četvrto, prilagoditi tonalitet izvođaču i znati raspon, mogućnosti glazbenika, odnosno tu melodiju. Sad to je jako bitno, znači morate imati neku viziju za koga to pišete. Da li to pišete sebi, vi ćete pjevati, ili za neku prijateljicu, nekog prijatelja, za neki zbor, ili će to biti samo neki instrument. Znači morate razmišljati unaprijed o tome. Recimo ja kad sam tako neke pjesmice za neki festival pisao i onda sam u biti prvo razmišljao ko bi to mogao izvesti. I onda sam nazvao recimo tu učenicu i pitao sam koji ti je raspon glasa. Ona je znala jer je bila recimo srednja škola, čak solo pjevačica. I ja sam je pitao recimo koji je raspon je glasa i ona kaže ne znam od tu do tu. Aha, dobro, znači ne smijem previše ići duboko ni previše visoko, znači u nekom rasponu gdje će biti izvođaču znači optimalna ta melodija. Znači to je jako bitno. Znači odrediti si od kojeg tona do kojeg tona.
I sad ovisi koliko znate o solfeđu, recimo o skladanju, o tim notama, znači ili samo idete recimo uvazbiti pjesmu bez tih sad recimo, znači da morate zapisivati, to je sve, znači iako mi je lakše ako znate stvarno raspon, znači da znate raspon. I sada znači peto, riječi moraju odgovarati karakteru. To sam već u biti pričao, znači ako je veselo onda bi bilo dobro i ako su te riječi neke nečemu veselom, onda da je veselo u duru recimo pjesma. Iako se može izmjenjivati nešto veselo pa tužno, znači dur, pa mo, tako dalje, pa neki refren značajan. 6. Odrediti za koji sastav ide pjesma. Samo pratnja klavira, orkestar, kvartet, gitara. Znači, ako neko pjeva, uz koji instrument će on pjevati ili ona, znači koji će izvoditi tu pjesmu, da li će biti samo uz pratnju klavira. Znači to vam olakšava jer onda se fokusirate samo na to. Znači to je isto jako bitno. Ove sve stvari su jako bitne koliko god se možda čine, ma nije sad to toliko bitno, ali evo, kažem iz moje perspektive su ovo bitne stvari. Znači tu sad odredimo, ako je samo za klavir, bit će puno lakše. Lijepo sjednete za klavir, znači onda ne morate razmišljati o orkestru ili o kvartetu ili o gitari, znači iako nekad ovo što se na klaviru može svirati, može se i na gitari, može se i za orkestar, ali evo ga kažem, dobro se fokusirati na početku za što bi to bilo najbolje. 7. Složiti dijelove skladbe. Znači onda taj tekst koji imate, recimo, nekad se, uglavnom se uvijek nekako taj neki tekst ponavlja. Refren recimo. Neki bitan tekst u toj pjesmi se ponavlja. Onda ga možete lijepo zaokružiti i reći ovo će biti refren. Možete krenuti od refrena pjesme, ne morate ići po redu. Znači to je jako bitno da je refren nekako značajan, da ima nešto što će se stalno ponavljati. Moram nešto reći sad, evo nedavno smo znači, sa Klapom Bjelovar bili na Korčuli na jednom festivalu i ja sam uletio kao, znači u Klapi sam pjevao i kad sam čuo tu pjesmu, Tomislav Škara, znači on je izvodio tu pjesmu i Klapa Bjelovar, i što se dogodilo, ja kad sam čuo refren, ja sam rekao ta pjesma bi mogla pobijediti. Ali ozbiljno, znači kad sam čuo refren, jako je bio dobar, možete gledati na YouTube-u, Tomislav Škara. Znači, i sad recimo, znači jako je bitan refren, da ostane u uhu i da se ponavlja i da ljudi jednostavno ga prihvate. I mi smo pobijedili na tom festivalu, to je mislim zanimljivo, ja sam onako uletio kao, ajmo reći, malo sam pjevao, naučio sam tu pjesmu, ali inače nisam baš išao ni na probe jer sam u drugom gradu i tako dalje, ali nekako sam imao osjećaj da bi ta pjesma mogla pobijediti. Znači mora biti refren jako dobar. Ali to sam sad htio samo kratko spomenuti. Znači i sad složiti dijelove skladbe, znači A, B, A, refren. Znači morate sad nekako imati tu viziju po nekim dijelovima. Znači pjesma bi trebala imati više dijelova. Ako je samo jedan dio, recimo to je skoro onda, ne znam, možda nije zanimljivo toliko ako izrecitirate tu pjesmu i sve nekako tu melodiju odradite i to je to. Znači mora imati neke dijelove, neki uvod, pa onda refren, pa opet druga kitica, pa refren, pa recimo treća kitica, pa refren, znači da se malo izmijenja. Harmonizirati i analizirati ostale pjesme. To sam rekao ovo u biti na početku, da malo slušate pjesme, pa onda gledate da li se tekst znači podudara sa karakterom. Što se koristi u toj pjesmi? Koje mjere? Koliki je raspon? Znači najbolje učiti u biti od drugih ljudi. Od drugih ljudi, znači slušate malo što drugi rade i recimo neko će možda reći ja želim neku rock pjesmu, pa onda slušate rock, znači neku pjesmu. Ili recimo neko bi htio recimo neki pop ili recimo neku romantičnu pjesmu, onda slušate te neke romantične pjesme ili ne znam sad ovoga. Znači bitno je da znate u kojem stilu ćete tu pjesmu recimo skladati. Recimo ako idete neki boogie, znači recimo tamo je većinom, htio bi uskoro jednu lekciju, znači ne samo jednu nego više u boogie-woogiju, recimo tamo imate prvi, četvrti, peti stupanj. Recimo u C-dur, F-dur, G-dur, C, F, G i C.
Znači sa 3 akorda možete čuda raditi. Čuda. Ali to ću sad ja još malo pričati. Znači, dobro bi bilo znati koji stil želite, znači, u pjesmi. Ili neki country ili šta ja znam. I onda harmonizirati i analizirati. Znači, harmonizacija. Sad, znači, kad vi morate prvo imati neku melodiju koja vam je u uhu, i onda možete ili zapisati na papir ili snimiti na diktafon, ne morate nužno to zapisati. I onda malo nekako si pjevate i onda gledate da li je to izvedivo, da li bi trebalo proširiti, da li bi trebalo dignuti, da li bi trebalo modulirati, možda to je recimo jako zanimljivo danas. Kad se napiše pjesma, onda napravite jednu modulaciju. Iz C-dura u D-dur, recimo. Pa neki još u E-dur dignu, znači. I tako dalje. I onda to jako zna biti zanimljivo. Čak ne mora biti nešto posebno pjesma, ali ako napravite modulaciju, to će biti ono, modulira. Znači, jedno smo bili na Darfestu, pratili sa bendom, znači cijeli festival, 20 i nešto pjesama koje smo morali naučiti, znači nekih mjeseci i nešto dana. Imali smo svaki dan probe i onda smo došli na pozornicu i u biti taj dan prije festivala je došla jedna pjevačica koja je izvodila jednu pjesmu i ona je pitala da li ste skužili da ima modulacija. A ja sam onak došao, wow, kako super. Znači ona je to nas htjela pitati jer je nešto značajno jako. I ta cura na kraju pobjedila bila na festivalu i to mi je bilo zanimljivo i ta modulacija nekako vidite da ipak, znači dobro je imati modulaciju u pjesmi. I sad što se tiče harmonizacije pjesme, znači sad tu ovisi koliko imate znanja. Koliko imate znanja. Ali to isto možete vidjeti po ostalim pjesmama. Probajte analizirati neku najpoznatiju pjesmu. Ona može imati samo 2 akorda. Ili samo 3 akorda. Većinu pjesama danas ima u biti pjesama koje imaju sve više. Sve više, znači harma u skladbi. Ali recimo ima i pjesama koje imaju samo 3 harme ili 2 i jako su poznate. I možda će pobijediti na nekom festivalu ili će se možda vrtiti na nekom radiju ili na televiziji mjesecima osvajati prva mjesta. Znači ako znate 2 akorda možete bez problema napisati pjesmu. Sa jednim akordom, možda čak i sa jednim akordom. Ima nekih pjesama koje imaju 4 akorda koji se stalno vrte recimo. I onda je to zanimljivo i to je najlakše za skidanje recimo kad ja kao neki klavirist dođem i oni mi kažu da imaš tu 4 akorda C, dur, A mol, D mol, G dur. I samo to vrti po 4 takve. Ja kažem super, to je to. Neku solažu možda nabacim i to je to. Znači jako je bitno znati kakvu harmonizaciju imate. Ako je veselo, bit će neki dur. I znači tu je sad dobro znati malo to znanje. Ja sam imao znači, kad sam se školovao, znači i predmeti solfeži, i polifonije, i harmonije. Znači tu smo skladali pjesme, znači i to smo u klasičnom nekom stilu, znači pisali, recimo, ali zanimljivo je da to može u biti jako može pomoći to skladanje, iako ne morate se sad, nekad se možda opterećite, mora biti 1., 4., 5. sve pravilno spojeno, ali ne mora to biti, znači možete napisati neku pjesmu, jednostavno staviti neke harme koje možda nisu po nekim pravilima, ali lijepo zvuči, znači, tako da evo, tu se ne morate nešto previše opterećivati. Uglavnom, sada, što se tiče, znači, uglazbljivanja, znači, obično, ako je recimo C-dur, znači ako ste utvrdili neki tonalitet C-dur, obično kreće sa prvim stupnjem. Znači C-dur akord, C-G, stisnete i recimo ako krenete neku pjesmu, znači obično krene sa prvim stupnjem. I onda malo istražujete kako će to zvučati, znači probate malo melodiju, gledajte koliko ta melodija ide gore dolje, da li paše, da li ćete iz C-dura, ali ako je C-dur, znači onda probate. Znači uvijek ako stisnete C-dur, F-dur, G-dur, to ću malo i pokazati poslije, recimo i lekcijama iz klavira i solfeža, znači koliko je to znanje u biti dosta bitno, jer većina pjesama ide po toj nekoj šemi. 1., 4., 5. Pa onda recimo 2. stupanj, D-mol, pa recimo 6. A-mol, znači svi ti neki stupnjevi se koriste. Pa onda preko nekog tonaliteta, recimo krenete C-dur, pa A-dur, preko A-dura u D-dur.
ili recimo tako dalje. Znači, te modulacije već jednostavno se znaju kako idu, malo analizirajte te neke skladbe pa ćete vidjeti. Uglavnom, i onda je bitno koristite neke akorde. A znači, ako vi nešto brzo svirate, ako imate neku pratnju, recimo C-dur, i sad pjevate, i onda promijenite G-dur. Recimo G-dur, znači dovoljno je ta dva akorda i ako držite dobar ritam, imate super tempo, vesele su riječi, znači, i uglavnom onda to može se jako brzo u biti napisati. Ako želite sad malo zakomplicirati, pa onda neku modulaciju, pa neki akord, pa neki i tako dalje, znači proširite malo, ali uglavnom krenete jednostavno i onda poslije dodajte. Sad ovisi, kažem, koliko znate i ja sada puno tu ne pričam, znači na kraju sam napisao posavjetovati se sa kolegama i dorađivati. Znači onda pošaljete nekom kolegi, recimo, ili kolegici pjesmu i pitate kako ti se sviđa, oni kažu, ne znam, tekst mi je možda malo izbaci recimo ovu riječ, ili dodaj neku, ili pretužna ti je pjesma, ili ne znam, mogla bi biti veselija, znači, ili ona tema ti nije baš nešto, možda ne bi baš uspjela ta pjesma, znači, i onda to što sam prije pričao, znači da se nekako pobjeda se sastoji, to jest uspjeh se sastoji u mnoštvu savjetnika, znači, pitajte više ljudi što misle o tome. 5 ljudi, 10, znači onda napišite na papir, ovaj mi je rekao da bi trebalo biti brzo. Ovaj kaže da bude veselo, znači brzo i veselo. Ovaj kaže daj dodaj neki akord, nemoj samo prvi, četvrti, peti, nego dodaj drugi, šesti, pa malo modulaciju. I to napišite, modulacija. Znači ovaj kaže možda ti je previsoko to, daj malo spusti. Ok, spustit ću. Znači te sve savjete pišite na papir i onda se tako malo posavjetujete. I onda će vam neko reći, ja ti imam neki studio, dobro, probat ću ti snimiti, ja ću ti neki ritam ubaciti i tako dalje. Znači, i ovaj kaže možda ne samo klavir, nego probaj još i gitara dodati. Znači, klavir i gitara. A dođe ovaj kaže, probaj malo i bubnje. I na kraju to može jako dobro zvučiti. Iako je vrlo jednostavna pjesma, vrlo jednostavan tekst. Znači, ima 3 harme, C, F, G, ali odlično zvuči. Prolazi i svjetski hit. Svjetski hit. Razumijete? Evo, ja sam sad malo pričao o tome kako uglaziti pjesmu. Znači, treba imati inspiraciju, treba se posavjetovati malo sa kolegama, možete već malo prije se posavjetovati. Isto tako kad neko postavi pitanje, pa evo sad ja nešto kažem, pa će neko možda nešto iz ovoga izvući, neki barem dobar savjet, neko će možda poslije komentirati, pa ću ja reći viš i to je super savjet. Tako je, hvala na komentarima i na svemu. Evo ga, ja se nadam da vam je bilo zanimljivo malo slušati. Lijep pozdrav, vidimo se uskoro.